waombezi wote. Nahosemba tweni byaha zizwe n'urubanza rwose ndetse umusigundi nigaraguraga ibyo nahosemba tweni byaha zizwe n'urubanza rwose ndetse umunsi
Kujombe, kujombe. Mwingine mketi. Bwana nakuhimbaza. Ukisema Yesu kukuhai. Matendo meza ya magalima. Imbaraga zawe nizo zibikoze. Nagushima kukugira neza. Nagushima kukubera. Nagushima kuko bose bateranye. Nagushima kuko twese baduhamagara kugira ngo twumve ubushake bwawe. Wimazwe Yesu n'uyu mwana. Imbaraga z'ijuru zibasha kubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turahimbaza kugira neza kwawe. Turahimbaza imbaraga zawe. Turahimbaza ubwiza bwawe. Turahimbaza ubuhanga bwawe. Turahimbaza kuko udukunda kandi twitayeho nawe. Muri iyi musaraba mbaraga niwo wadata wa twese. Muri umucunguzi wacu mwiza. Arabagura reka kose n'iryo zina ryawe. Ndahimbaza kugira neza kwawe. Imbaraga z'ubutsinzi, imbaraga zo kunesha, imbaraga z'ubwiza. Ube hano uganze hano utegeke hano ukore hano. Mu izina rya Yesu. Indirimbo amasengesho ijambo ryawe ibikorwa byose bikorwa hano bikorwa munsi y'ubushake bw'ijuru ry'ubu. Mpagaritse imbaraga zose zitavuga Imana. Imbaraga zose zisohoza kubera kw'Imana. Imbaraga zose zitari izima zihagarara muri aya materaniro y'abera b'Imana. Ubwiza bw'Imana bumanuke. Ubwiza bw'Imana butugereho. Ubwiza bw'Imana budusange Mana dutekereze. No kilanda esombe la voca. En occasion de l'andre de varcage de cosque a soque la voca. Tongi sala di banda comunicazione de tandre de tarte de tossi. Molina sinedo. Passine. Pacchi saremo cassine. Oh! Mana ibiga, mana ibiga, mana ibiga, mana ibiga. Mana imbaraga, mana imbaraga, mana imbaraga. Imbaraga zawe zimanuka mu materaniro y'abera. Bwiza bw'Imana bucecekesha imyuka yose itari yiwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Twongere indirimbo. Amen. Bwana asifiwe. Luka mtakatifu. Luka mtakatifu mstari wa 19 na haya ya 10. Luka mtakatifu mstari wa 19 na haya ya 10. Niko na kilugha sekretari kutonisaidia kwa Kiswahili. Chumali chini. Cyane some kwa kilugha. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Acha nibidiriye. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. Amen. Nangusufashe kwakira abantu hanyuma bidafsikora. Amen. Turimutisha gahunda. Tenda kwa kasi Kumpavu zo kugira ngo ibintu byose bigege. tuweze kufika kwa kila jambo. Nimubona twihuse. Tunaona tuna haraka Ni kugira ngo dusengere ibyiza biri imbere. ili tuweze kuyafikia yale mengine. Siko kwiza. Abayindekera ko barambiranye. Beya n'abayumbe Ndugu dokta na waombezi, muzi icyo bise bitanga. unajua ni nini kinachotoka kisha ndani. Twakiriye abakristo bose bagize itorero rya Release, Tunakaribisha washirika wote wa Release, abakuru n'abato, wakubwa na wadogo. tubahaye ikaze mu mwegera Imana iduhanumisha. Karibu sana na Mungu atubariki. Twakiriye abayobozi, Tunakaribisha wachungaji, Reverend yarasohotse reference ya matoka kiasi, ariko bashumba baraha, lakini wachungaji wengine turabakunda tunawapenda. kandi